Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Itay dyan nagrigat a question ti professor tayo. Pinalpalaranak lang mat Biliba ka talaga kan ka, Twinkle. Naglaing ka talaga. Iso si kaman lang ang tinakaala iti kangatuan a grade iti graded recitation. Ag-review ka lang mat. Ay, Twinkle, ni Justin Anyamat daytan. Saan mo't anak kasungbat itay? Nagsimple lang asaludsod. Di na pa'y ammo. Di kagsawi ti kasta. Ang mga numangag na ka. Apay nga tangag payso. Apay nga dadagiti tattao ang nagrigat ang makapick up. Sobra ka mat. Nangag na kansan Timalyaw. Hala ka. Agawid takit din. Sika nga min, jam. Tila ibagbagam. Anyati ko na manang. Na-promote ka manan? When? Wow! Sika nga rodan ti manager. Exactly. Kaano lang anang rugi day di akumpanya Well, siyak sa laang mat ngamin ti kalaingan kadagiti staff ijay. Graduated as magna cum laude ko naman. Iso nga expectarak at talaga akas to'y ti mapasama. Itritnak nga rodan amanang. Wala, day talaga yam. Sa dino ti kayat mo apanganan ta. Makamukan amanang. Kayat ka di asawan day ta. Masukatan manan to'y lugan mo? Saan? House and lot ti kayat ko apang invesak iti sweldo. Ne, namalaman kan sa ita. Ay, kasano? Nagbagkatak pa iti tugtugaw iti eskulaan mi. Somat lagayam. Napalabas mo ka din ti GF ko? GF mo, kunam? Ada ka di GF mo? Arapapla si Kamat. Sabagay, saan adakis tagarapaap? Kahit, asino jar arapaapam a GF mo? Ni Twinkle. Dayjay a babae? Uy, di nakman katawaan. Nainlabag kan ko na. Numakit kita, kumpletong tial daw ko. Di nantupay kaya't atalyawan da iti pag-iistambayan tayaw no kasta lumabas. Kaya't nakangata. Amo ka saan? Iso nga rin tigayat ko. Jakmat malapdan tiriknak. Baka mas mabuti na rin natin kasama kasi Ag-review ka kitdi. Saan aday ta agbuya-buya iti TV tar aramidam. Manang, italaang kumang agbuyaak. Ngamin, malpasan ti subsubay bayak at teleserye. Kayat mo ti agbalin akas kanya, ha? When No kasta nga rod. Agadal ka ana imbag. An-anuam day ta teleserye? Anya ti makunam. At damot ka holding hands na ni Twinkle. Ay, wan nga rod. Asino day ta? Engineering ti course data. Nalaing matlang akas ka ni Twinkle. Kastalao na ti panangkitam kadakwada. Pumasaksakit anak. Ay, inlove kan nga agpaisaw. Ngamnay, awan samot namnamam. Anya nga tanong padasak nga raman. Kayam. Ay, mabastard kan sa. Nagkado at topic ang mabalin mo nga i-research. Apay ang topic alugang nga mo maado ti loko. Challenging. Saan ka di? Wan ngam delikado. Kaya't kung nga ti mapan iti day a lugar. Anya? Ay, di naklay ramraman dita. Itulod naklaang mat. Ay, no way. Okay. Siyak lang nga rodan ti mapan. Isagmak mo ti biyag mo dita. Saan? Kaya't ko lang nga amuan. No apay akas jay ti kabibiyag da ijay. Sukat ang mga minan. Kayat mo agi propose aklangan iti mayat a topic. Saanan, Jam? Basta ituloy ko daytoy. Mapanak iti dayjay a lugar. Uray anyat mapaspasamak.
Pudno timbaga ni Jam. Delikado iti day lugar. Uray ka di sika kat mamati kay ti dayta. Wala, tamadamdamag ko. Ado ka no ti masalsalbid si Jay. Didakmat siguro an anwan. Nasayat mo ti panggap ko ijay. No siya, sukatak day tatapik ko. Brian, ti saludsud ko. Willing ka kadi amang kuyog kanyak? Itulod nak lang ijay. Mabalin? Denggam ko matibagbagak. Saan mo nga ituloy? Among Brian, ad-ad da ma-challenge sa kitikas tang ibagbagam. Iso apatuluyak ti panggap ko. Sa dino ti papanam ako nam? Ag-field trip kami manang. Amangan met no agpa-share kayo lang. Sayang ti oras mo. Saan manang? Siyempre, kanayon ti panagadal mi daytoy. O sige, palubusan ka no kasta. Ngam no for fun lang. Ibagak kan ka. Sayang ti oras kan panawan mo. Saan? Ado ti masursuro mi, iti ipapan mi iti dayjay a lugar. Brian, bagbagaam ni Twinkle. Barang denggan na ka. Sige, mapanak manan inji balay dahin ton madamdama. Kaano-kano ayat ipapanaw na. Jak manam mo? Jak naminan makontak ti number na. Amangan mo't na nakapanawan. Sige, mapanak nga rod ita. Twinkle! Twinkle! Awan samat tao dito'y balay da. Itay pa nga umawawag ako. Anda din tingalugan. Oh, Brian. Manang, ada ko maibagak ka ni Twinkle. Kaitultulod ko ijay paradaan ti boss. Saan ka di nga da field trip yo? Ha? Ni, kasama timpakada na kanya. Brian, ibagaman ti pudno. Manang, sana po nga da field trip mi. Isulatin nagdesisyon apo manaw. Ag-research ka no? Anya? Ket isungay mayak, takasaritak ko ma. Tapno dinan patuluyan ti pumanaw. Tatalaga delikado iti lugar a papanan na. Api nga itala ang amamuak dayta. Nakaadayon ni Twinkle. Talaga anak kaulimak daytoy a lugar. Iso akasanong ngay bagada ang nagulo ditoy. Manupay ti makita ka tao. Tinasayaat. Agdamagak iti dayta a kantina a malabsak. Justin, nakitak ni Twinkle. Nakakita? Dito'y lugar tayo. Di ka man agangaw iti kasta. Nakita ka talaga. Anya ti raramidan na dito eh. Jakam mo. Sa narumbang nga umay dito ni Twinkle. Amumat da ito'y lugar tayon. Oy, concern ka. Naskan na makasaritak ni Twinkle. Kastoy gayam dito'y a lugar numayam. Adi ti agiinom a lalaki. Nagmayak mo dahil dito yun. Kitkitaan bak. Makapanervyos mat. Twinkle! Ha? Sino kay tayan? Siyak ni Justin. Classmate mo iti may sa subject. Wan, malagip ko. Apa yung adda ka dito eh? Para iti research ko. Sana rumbang nga may ka dito eh. Apay anak ko nam tikasta. Delikado dito eh. Taga ditoy ka? Juan. Uy, seksi! Mabalin ka di akaduan na. Twinkle. Please. O sige, kaduan ka. Gundaway mo day ta ang mga aram kini Twinkle. Si Kamet. Diyak kaya't agundawayan ti panagtalag na kanyak. Kita mutlangan niya. Daytoy isang tigasat mo. Maragsakan ako ma. Ngayon madandanagan ak. Apay Mike? Amangan ngamin no panunutan na. Agaputa dito yak ngagnanaed. Dakas akmetan. Saan mo't siguro? Ay,
Dahil tati kayat ko nga ipanaknat ka ni Twinkle. Amok asaan nakakayat. Gaputa sa anak analaing akas kan kwa na. Ngamnas kan amaamuan na. Anasaya ata katawa. Ala, rabiin. Maturog tan, tani. Amok nga inton bigat. Agkuyog kayo kan ni Twinkle. Adugayam tinagpipintas abuya dito lugar yo. Pudno day ta. Ang nakalumeng ngamin. Ngam mabalin mat at tourist attraction ko ma. Amo matan. Kabutang dasar kan dito lugar mi. Ada na may sexy. Nabartak dito umasidag. Di ka madanagan. Kasaritak. Inbaglakit din tadda ni Justin amang salsalaknib kanya. Bayam na ngayon. Iso apa na ko na. Malpas ko ti research ko dito eh. Ate. Ay, agawin na karo din Sige nga mo. Sige. Ano ba? Tita mo. Twinkle. Dayjay. Agawi dan tinabartak. Imbagman, tadimngagkan ka. Amamudak amin dagiti tao dito eh. Kat imbagak, andi da ka kumananuan. Thank you, Justin, ha? Imbaglakit din ta nagkita ta dito eh. No saan pa yung agawid ni Twinkle? I-report kon ka dagiti pulis. Nasaysaya at pa'y manang. No amukla ko ma. Saan ko pinalupusan? Pasensya kan manang. Saan mi adagos na ipakaamukan katiplano na. Maudin nga aldaw ko dito yung lugar yo, Justin. Kayat ko tagyaman kan ka. Awan dayjay. Sapay ko ma, tana kompleto mo namin nakasapulam. One minute di. Justin, umay kan tulatak pa share ijabalay nga adawayam, ha? Kababain mat. Okay laang. Tilaang kabsat ko ti kadwak ijay. Lasto ka. Justin, Lasto ka na. adda ko chilyo na. Sakti makamukin ko na. Di ka madanagan. Kapsat. Ibatang taigam mo. Naglasto ka. Justin! Sa dino nga ospital ti ayan mo. Umay ka kumadagos di kay manang. Jakam mo ti aramidag. Sige, umayak ka dagos. Ibagam no sa dino nga ospital. Nadamag mo ka din nga dahil ospital ni Twinkle. Anya? Imbaga kanyak ni manang na. Anya tiraramay din na di ospital. Diyak ka mo. Diyak nga rod maawatan dagiti pasamak. Mapantangarod adagos ijay. Kasanon nga iti sa maruno a klase ta. Santa na sumrek. Kaya't ko amaamuan no anya tinapasamak ka ni Twinkle. Awanan, Jam. Sana nakalasat ni Justin. Anya? Nagsakit na ito'y anapasamak. Naimatanga ka mismo, tinapasamak kan ko. Agoy ka man. Apay ang kastalaunay di pa nagsangit mo, itinapasamak ka ni Justin.